Čekal potom vonku. Hm? Cez tie dvere ku tomu, on sa nestihol vystreliť. Alebo si nevedel, že si mŕtvy. Lebo som myslel, že ty si ten jeden naboj vystrelil. Já mu namířil přímo na hlavu a v sekundě jsem dostal head top of the head, kámo, prostě. Do takovéhle helmy, jo? Jebe, ne? Ešte je tak. Ale ty si dostal do prilby, no. Do top. Takže to ti dal na čelo, ti dal, hej. Aha, jasně. Určitě, no. A ešte ťa zabil? Naboj. No, to si povíš. Píču z tyhle. M80. Či jaká fulka tam išla. Ty píčo. Tak pome. Dávaj. Si to vie počuť, že? Doleva, běž, doleva, doleva. Tak. A Ale tam, ten druhý bude počuť. Nebude počuť. to. Daš mi naboje. Aaaa! Aaaa! What the fuck? To nemohl chápat, co žiješ. Ja neviem, čo som najprv vyhetoval jedného, potom druhého, alebo neviem. A to bol dobrý fighting, no. Koľko má hodín? 240. Takže to som zabil, ne? Či to... A hneď potom on zalezol naspäť a prišiel ten druhý. Toho velkého si dobil. To na sebe, no. Koľko som mu dal? 1108 armor.